Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Isumu Wabiro. Sasa ni fursa ya kuwatambua mabingwa wa kitaifa kuanzia Alhamisi Aprili 11 hadi Jumapili Aprili 14 katika kipute cha Safaricom cha Padimba ndani ya Jomo Kenyatta Stadium Kisumu. Jitokeze tukupakulia uhondo wa funga kazi ya Chapadimba msimu huu live ndani ya karakana ya soka na Beki Mwamburi na Steve Shitera. Isitoshe Kisumu mambo bado. Mzazi Willy M. Tuva na DJ Flash takuwa tunakuletea burudani, yani mseto extra ya Radio Citizen live kutoka uwanjani. Kwenye jukwaa atakuwepo msanii hatari Musa Jakadala. Radio Citizen. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Ngona jaherana. Baby ngeni gimora mora man natimo gigo mana nikech in. Ka ni tamri chiemo kata matin bende mano bro kelo mer ka. Ok nyal mama. Magi tango mitimogi. Donge nasenyisi chiemo madwa chamo kawuono. Ng'amo nyisi ni wil menu makawuono. Manda Maline mowacho ni mondo tim kama ya diti. Ingeni chiemo ni an kang'eyo otina hinya. Ere kaka chiemo ni boromo wate. Ingeni wane wase chiemo chona hinya. Kuro chiem. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Geno mara nyako Ramogi niriyo maber Jumamos makawuono machiegni weche manyien mag migago e thuoloni ka mokwongo wami mago mawamiyo pek. Wewe sio mtu hata unafaa kupelekwa kotini. Wewe ni mtu unafaa unyoroshwe kabisa. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot dwaro mondo kawo okang' mar chik ne joma osebedo ka uso ne jopur mbolea mabandia.
I put our senator on notice not belong to the public. Magavana kama hawa ambao wanasimamia kuibiwa kwa pesa wananchi, wapatie ile ban, wasisafiri kwenda nchi za nje. Senator kod Governor Manyamira opogore paro wi lipot maduol makedo gimibadhi e pacho ka EACC. Mbona sisi ikifika wakati sisi wakulima wanatukataza tuzuse miwa yetu kwa faktori ile tunapenda? Mwambie parliament ya Senate wasahau wakiasa na sisi. Jopur mag Niang'e County ma Kericho dwaro mondo senators owit oko moko kuom chike mantiere paro mar chik mar 2022 wi sukari magiwacho ni biro hinyo jopur. Nyakora Ramogi gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 36000 machiegni nyinga Milton Ocheng. Anyuola mar Pasino Limalit ma jahigni 72 mawuok e gwenge mana Matosheriki e kachung'od bura ma Narok East okwayo piny owacho mar kaunti no ma Narok mondo konygie manye bang' oula mager ywere nyaka e aora mar Wasonyiro. Kaluwore kod anyuola no gisetemo manyo Ole Malit kuom ndalo 5 sani chakre tarik 8 dweni ma ok giyude. Ka giloso gi jofwamb weche, owete Ole Malit ogolo ng'ur ni sirikal mar kaunti no pok oloso ndara mar Matosheriki, wachno maketo ngima jodak makono e kind Akuru ga Sumbi. Jotich mar Kenya Red Cross Alex Aitabau owacho ni kaunti no pod onge kod gigo mabiro konyogi e reso mapiyo joma ulo tero, kendo giseyudo ringre 9 nyaka ne koth mapek mar El Nino chakre. Changamoto kubwa ambayo tunapitia katika Narok County ni vifaa vya kupiga maji, ambapo tunaingia bila vifaa, which baridi pia inatulemea sana na tunatumia muda kidogo kufanya search. Kutoka mvua ianze tumeweza retrieve 8 bodies. Na tungeomba serikali yetu ipate kutusikiza, manake ukijaribu kuona hii daraja watu wa maeneo watu hapa ya Ramogi wanasunguka almost 60 kilometers wakisunguka kwenda Narok. Mzee alikuwa amevalia shuka, alikuwa amefunga akona shuka 3, kuna shuka ya blue. Iwapo kama utakuwa umemuona shuka ya ambayo inakaa bluish in color, kama utakuwa umeona tafadhali, na kama uko na ripoti ya mtu ambaye umeona amebebwa na maji, mtusaidie. Kama watu wana Ramogi, pigeni ripoti ndio tupate kujua. Maji ilikuwa tu kiasi, walikuwa wawili wakafuka, na wakati maji iliweza nguvu, ule mwingine akapata nafasi ya kutoka nje ya maji. Huyu alishika miti ambayo wewe uliona wewe mwenyewe kwa nusu saa, mpaka maji ikawa imesidi nguvu. Sasa ndio hiyo imeenda. Unaambiwa hakuna gari ya kwenda. Mimi mwenyewe nilitoa pesa ya kuweka hiyo kurusa mafuta, which is very wrong. I'm not even supposed to kufuel hiyo gari. Mpendwa wetu alibebwa na maji tarehe 8 mwezi wa 4 2024. Hiyo ni siku 5 iliyopita, na hatujayaona mkono ya serikali mpaka hapa. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheruiyot onyono tiende ni nyaka kaw okang' mager ne joma osebedo ka uso mbolea mabandia ne jopur. Kanoloso e kinde mar choko omenda e kachung' od bura mar Sotik e kaunti ma Bomet, Cheruiyot manoten kod seneta ma Bomet Hilary Sigei nonyiso luoro mare e wi midhiero ma jopur dhi yudo kaluwore gi mbolea mabandia. Bende odwaro ni mondo mi okum kembe mibiro yudi kake gi keth mar uso mbolea mabandia kuom dhi nyime kod timo ohala gi sirikal e higni mabiro. Sisi kama viongozi tumejipanga pasavyo, kwa sababu tunataka uongozi wema wa kushika wananchi wetu pamoja ili tuweze tusukume kazi za wananchi. Sasa wewe mtu mkora ambaye unakaa chini na kupanga unaletea wananchi fertilizer bandia, wewe sio mtu hata unafaa kupelekwa kotini. Wewe ni mtu unafaa unyoroshwe kabisa. Kuruhusiwa kukaribia pesa yote ya serikali. Mimi nasema na wananchi tumekubaliana kutoka hapa Bomet kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana kwamba aliweka ama alisimamia kwa njia yote, awe ni msimamizi wa serikali ama ni mwanabiashara, na amehusika na kupatia wananchi wetu mbolea ambaye si halali, huyo mtu ashikwe na afungwe jela maisha yake yote.
Jodolo mag kanisa mag ACK osiemo wang' piny owacho kuom beko tole kendo dino wang'gi ne midhiero moganda jo Kenya kale kane gilose e boma ma Kisumu e romo margi mar Bishop Manyanza manotelie kod Bishop David Kodia. Gikwedo kaka sirikal ok osebedo ka miyo pek weche mag ng'anyo lakteche madhi nyime e pacho ka. Bende giyango ni sirikal onge kod ratiro mar tuono laktache osachgi e seche momenda modhuro moromo chulo laktache to jotelo mag piny owacho tiyo godo e yore ma ok owinjore. Gikwayo sirikal mondo yaw wang'gi orang wach ng'anyo mar lakteche kod paro maliw mondo mi oganda jo Kenya oyud yot korka thieth e wi ochumi moridore. Wang'eyo ni siasa sani odhi kama chielo. Sani neno ka ji oling thi nikech iwacho wa siasa odhi kama chielo. Nyaka giwuog oko mondo giwuo moriere mondo ginon kaka kabinde moko bende nyalo yudo konyruok e tije mantiegi. Kae to mogik wawuoyo kuom weche mag liel moloyo mokwongo weche mag ginene gomo mag dakteche. Laktar pile pile en ng'ama oluore gweng', noluore chon, noluore sani kendo pod iboluore. Dokta kende e ng'at achiel manyalo neni duk. Mano nyiso kaka ng'ama obedo trusted. Tok ja siasa moko dhi skul to chamo 10 times moloyo ng'at modhi skul miluongo daktari. Kik giwachnwa ni pesa onge michulogo dakteche gi. To pesa magiketho, magikwalo, magikete bengi ma oko ng'eny moloyo pesa matiye Kenya ka. Ema wadwaro ni sirikal nyaka non wach mar jodaktache. Daktache gin jomosomo mariek kendo gidemoralize daktache sani. Sani ka nyathini dwa timo daktari titang' tang'a ni kanyo onge gimibiro yude. To pesa to sirikal nigo. Kik giwachwa ni gionge pesa. Attorney General Justin Muturi okwayo jo Kenya mondo obed motang' e apaya mondo duok piny kwan mag masiche mag apaya. Manyien kaluwore kod medruok mag masiche makelo thoe ne joma okalo 1,200 nyaka chakruok mar higani. Koloso e nyasi ma jopuonjre tieko skul ma St. John's Apostle College e kaunti ma Embu, Muturi nowacho kaka masichego kelo chandruok ne anyuola mag joma owito ngimagi kendo okang' mapiyo motegno onego okaw mar bero arita e apaya. Tafadhalini tuwe waangalifu kwa barabara. We are losing far too many lives. Please, wewe unaendesha gari, uwe ni driver ya matatu, uwe ni private vehicle, kama unakaribia soko, si unajua kutakuwa na watu hata kunaweza kuwa na mbuzi. Please, it's just courtesy. Going back to the basics. Enda pole pole, kwa sababu that is what you should have learned. I'm not too sure whether you learned and have since ignored it. But I'm sure you are told, ukiona pahali kuna signpost, inaonesha mbuzi, inaonesha watu, inaonesha iko shule, you have instinctively inatakiwa kukuambia enda pole pole. Haraka haraka haina baraka. Tafadhalini. Duokruok mar weche nomienje kind gavana ma Nyamira Amos Nyaribo kod seneta ma kaunti no Kong'o Mogeni e wi lipot mar duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC manoyango ni kaunti ma Nyamira en achiel kuom kauntis motelo e weche mag mibadhi. Kata kamano Nyaribo nodok ne sirikal mare kowacho ni lipot manogol kod EACC ne onywando sirikal mar kaunti ma Nyamira kod migepe mamoko mag sirikal mamalo matie kaunti no. Seneta Omogeni to kane lose liel machielo e kach bura ma Masaba ane onyiso gavana Nyaribo mondo ikre madhi duoko penjo mathoth e nyim Senate e wi mibadhi motimonewa e sirikal mare. I put our senator on notice
not belong to the public. Kwa sahi, Senator hawezi aminika. The report is not talking about the governor of Nyamira. The report is talking about service delivery in the county government of Nyamira and other counties. And I found out that this report covers both the national government and the county government. I have not been aware that people are asking bribes to be treated. Auditor General amesema hata basari. Ile governor amesema amepatia watu basari. Hakuna. Ukienda Nyambari ya shule, ni shule ya vijana, lakini governor anatuma majina ya wasichana. Ati ametuma basari ya msichana Nyambari. Kuna wasichana wanasoma Nyambari ya boys. Wewe bure sana wewe Nyaribo wewe bure. Hata ile pesa ilitumwa ya kusaidia wakulima ya Hagrip. Hiyo pesa imeenda mfukoni. Juzi tarehe 3 tumemtumia pesa ya climate change. Alete afanyie wakulima hapa kazi. Hakuna wakulima wameona pesa, hiyo pesa inaingia kwa mifuko ya watu. Sisi tunaomba hata wale maambassador wa nchi kutoka nje. Magavana kama hawa ambao wanasimamia kuibiwa kwa pesa wananchi, wapatie ile ban wasisafiri kwenda nchi za nje. Wewe wakiwa wagonjwa pia wakuje waumie hapa Nyamira. Anyuola 11 mag jopuonjre ma skul mbalariany ma Kenyatta manowito ngimagi e masira mar apaya manotimore apaya ma Nairobi Mombasa tarik 18 dwe mokalo oyudo mich ma siling milion 2 kendo moro ka moro oyudo omenda maromo 181,818 koa kuom jatend piny Kenya William Ruto. Jopuonjrego mane nitiere higi mar 3 ma somgi ne oyudo dhi Mombasa e seche ma bas mane gitiyo godo e wuoth notuomore rigire gi trailer. Kanochiwo omenda ne anyuolago, jalup chancellor mar Kenyatta University Paul Wainaina nowacho ni masirano en achiel kuom midhiero madongo mosemako skulno kendo joma ne oyudo lal imiyo kony e yor loso to gi hocho. Masirano nohinyo ji mamoko 20 ka japuonjre achiel nolalo tiende, kimoro bende nohinyo lumbru mare makoro mone wuotho kod wuoyo maber. 11 of the students succumbed, and therefore the 2 million divided by 11. That is what we have given the families. So I think it is coming to 188,000. There is nothing that we can do to replace the students that we so loved who had only 1 year to go before they get to the job market. But the little things that we are doing are just to support, keep reminding you that we are together in this space. Keep reminding you that we have not disconnected just because you have buried your loved ones. Kusema ukweli tumeona kama wale ambayo Rais Ruto alikuwa ameweka kwa kazi ni kama amelala kwa kazini. Ndio ajali imefanyika Kenya hapa mingi sana na tujui nini inaendelea, na ministers wao naona kama hawafanyi kazi yenye inatakikana. Kwa hivyo tunaomba ministers ambaye aliwekwa pande ya transport aamuke. Ndio sasa Wakenya wengi wanaumia, madaktari pia wako kwa hospitali. Ajali kifanyika watu wengi wanakufa hata bila kutibiwa. Sasa watu wako na wasiwasi sana, hata mtu akienda sokoni mtu wako na wasiwasi sababu barabara zimekuwa na machanga mengi sana. Sisi tunataka sheria ziwekwe na waziri naye akae na watu wote sekta zote mpaka sa security ili wapate kushikana, wapate kujua chenye kinasafanywa kizuri, kipate kuboresha uchukuzi wa nchi yetu. Hata wais tunaenda kupoteza watu wote. Nyakuramogi yena monda kao yweyo mokwongo e cheno mar migago kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Skiza chapa, ushinde. Soma jina lako? Bernard Wafula.
Msungu. Bernardo Fula Msungu. Unapata shingapi? 50,000. 50,000. Yeah. Kuna gift hapa ambayo masi. Ndio. Nambari ya sikiza chopani moja. 0709 767000. Asante sana ndugu Bernard. Nashukuru sana. Asante, chukua check toka nayo. Unasikia vizuri? Asante sana. Asante, barikiwa. Sikiza chapa. Ushinde. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Manyien for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Nikaingia kwa mkahawa. Yes. Mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. Yes. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu. Yes. Nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Avieti ya shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo, obila kaunti ma Kisii nomako gunde 14 mag njaga maneri kitere gwenge ma pod ok oyangore kitiyo gi nyamburko mating'o jowuoth mar matatu e wang' apaya ma Keroka kogwen ma kawuono. Kanoloso gi jofwamb weche e tesend obila ma Kisii,
OCPD Makojolo Makisi Central Kazungu Charo ne oyango ni nyamburko mar number plate KCN 590Q kido mar Toyota ne riembo marach kod dereva mawachore ni nobayo e gwenge ma Kegati. Nyamburko makamano nodine tesindo bila Makisi e kinde mobila pod dhi nyime gi timo nonro. Today, very early in the morning, our officers, while on our routine patrols along Kisike-Roka Road, came across a motor vehicle which was being driven very suspiciously. The officers gave chase. And upon realizing that officers were on hot pursuit, it diverted on a feeder road and eventually the driver lost control and landed into a ditch. Upon the arrival of the officers, it was established the vehicle, which is behind me here, a Toyota Hiace KCN 519Q, had 14 sacks suspected to be cannabis sativa or bangi. The driver of the vehicle managed to escape, but officers are on hot pursuit looking for him. He can run, but he cannot hide. We shall catch up with him. Doho ma Kiambu ong'ado buch twech mar higni 30 ne ji 3 manoyudi gi keth mar nek ma nyadendi Lucy Njambi Nyakio manotimore higni 6 mokalo. Kano ng'ado bura makamano, jang'ad bura Ngire Joel Ngugi nowacho ni nek magalagala no owinjore mana gi kum makamano ka familia ma ji 3 kod jokedo ne ratich oganda mane ni e doho to kwedo ng'eto makamano. Jang'ad bura kata jamin bura nonyiso jang'ad bura ni nek mar Wakeini e pacho ka osemedore mokalo kano kwayo ni mondo mi ong'ad bura mager ne ji 3 go. I have been unable to assign a higher or lesser degree of culpability to any of the 3 accused persons, so they share culpability equally. For the murder of Lucy Njambi Nyakio, the deceased, I hereby sentence each of the 3 accused persons to 30 years imprisonment. By dint of section 333, subsection 2 of the Criminal Procedure Code, the sentence period shall run from the 5th of April 2024, since that is the date the 3 accused persons were placed in custody. Jopur Nyang'e County ma Kericho dwaro ni senators mondo okwed moko kuom pen chike manie paro mar chik mar 2020 ewi sukari kochwal twak makamano e od bura. Ka giloso yo Kipsitet e kachung' od bura mar Soin Kipsitet, ne giwacho ni twak makamano oseyow iye gi od bura mamalo. Giwacho ni pen chikno maloso korka yango nengo mar niang', yiero telo mar sekta no kod mamoko gin mago manosetim ne lokruoge moko ma ok owinjore gi od bura mamalo. Nathan Rono, Dr. Naman Rop, Jonathan Langat kod Jeremiah Bet owacho ni chikno kare 19 chuno jopur mondo mi obed kachwalo niang' mana e kembe moko moyiedhi ma ok migi thuolo mar yiero kama ginyalo use niang'. Bende ne gikwedo kamati mochung' ne yango nengo mar niang' ma giwacho ni emosemiyo nengo niang' olwar kowuok 6,800 nyaka 5,100 e tan. Measures to the farmer, to the extent that farmers will be only aligned or required by law to supply particular millers. Why are we crying this? 99% of the millers that we now have in operation in this country are private mills. History has shown us before that private investors are businessmen who are not keen on investing in the farmers. We are appealing that section 19 be repealed so that it guarantees us the freedom to sell our sugarcane to whoever, to the best buyer in the market. That the farmers at the ground are not happy
because of the dropping prices of sugarcane per tonnage, that the farmers at the ground are not also happy because of the introduction of the e-teams. They are ready to pay taxes, but asking a farmer to go log into their KRA portal, produce an e-team for them to be paid for the deliveries that they have made in the factories will be a problem. Na pia ninaambia parliament wa Senate na parliament wa juu, tafadhali wasimamishe importation of sugar. Kwa ajili mbona wanasema imported sugar without levy bila kutai koti, alafu nakuja hapa wanafunguza sisi pesa already amatoa 950. Mwambie parliament ya Senate wasahau kucheza na sisi. Hii sukari sasa kama wanasema ni zoning, kwa nini hizi factories wakifanyia zoning, kwa nini hawajauza sukari yao kwa hiyo zoning? Mbona wanapeleka sukari yao mpaka Mombasa, wanapeleka sukari mpaka outside even the country? Mbona sisi ukifika wakati sisi wakulima wanatukataza tuuze miwa yetu kwa factory ile tunapenda? Kambi marung'we ya muma Safaricom kokalo kuom bade moyangi kaka M-Pesa Foundation komakore Koten County ma Kisumu oyayanga osiptal mabiro konye bero yore mag thieth kod rito nyithindo monyuol kokalo kuom gamo iye mohiu kaachiel kod minegi. Osiptalno motisi ni Rata Mother and Child Hospital mogere ward ma North Seme mosidh gedo mar higa mar 2023 tarik 26 dwe mar 9 kama gedo mare dhi muonyo omenda maromo siling milion 16. Jatend kambi ma Safaricom Peter Ndegwa ochiwo osiptalno ayanga bang' chenro mar gedo mare rumo mondo mi koro chak konyo nyithindo moyudi e iye mohiu kaachiel gi rito nyithindo mabende owinjore yud thieth e alworano. That can provide maternal and child health services, outpatient services and comprehensive care clinic services to women and children who visit this health center. The renovations of the old Rata Hospital, which cost the county government 6 million shillings, and the construction of the new baby and mother wing by M-Pesa Foundation at a cost of 16 million shillings. This comes to a total of 22 million shillings invested in this village. Anka mondo ayanga osiptal mabedo konyo agero gi the M-Pesa Foundation mabende en achiel kuom bad Safaricom kaka wang'e. To ung'eyo ni samoro mondo mayud pesa mwatimo gigi te ok en gima yot ahinya, nikech pesa mawuok e sirikal mamalo cha en kidam otin. To pesa mwachoko bende kaluwore gi economy misani racho gima modhi malo bende kidam. Omiyo koro kiyudo partner machalo gi Safaricom moyie konyi ka koro ikonyo to ogone maero kamano. Omiyo wagone gero kamano ahinya maduong' kuom gima gitimo. To koro akwayo joseme ni ng'ata matuo odhi osiptal. To kata kana mangima bendo odhi ong'ien to dende chalo nade, nikech iwacho ni chako chon lodhi ajuo. Tiwa nawe managi kanyo nyako Ramogi odwa mar kawo weche manyien ikoni mamoko mabiro ni e chenro mar ang'ich welo mano saa 1 to gi chenro mar oimore saa 3 gie sani. Erokamano kuom bedo koda, bed gi giko dira majaber. Nyinga Milton Ochieng Awuoro, riti masani. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa.